sini sani ada sebut nama lagi buat perfecta apa ni boleh mana bang boleh pilih sini mulai bina sini di Pramod ni segala bukti langsung Pramod asal untuk boleh bang boleh pilih sini mulai bina setiap mulai. Mulai 16 तारिखो sini di Pramod ni chief Gubugra Produl Bikram Kishore Maniko da Borma sino 6 member ni kaisa high level committee kaisa khazaka ba khawirika sini political je performance sini party ni performance hangai assembly election no tai party ni bibino performance ro party no stand khanen baginai suno o committee no daitto ka aboni bumaro no sungtini second time sini mo committee visit khaina mia first maiden visit khaika West Tripura district ni aro 6 number assembly constituency dongo Lefunga community hall tini ke second day sini visit oro 4 assembly constituency Takarjula 12 Takarjula 17 Gulagati 19 Chorilam tai 30 Bagma o Kaibrino ST assembly constituency kasini tina asukuni khayenka oro Doirampara community hall oro jotono sini Proxa sini SLM sini committee bade borong menang Gorishongori yang bateta itu tuh Parpati sini borong menang chairman eba party ni president Vijay Kumar Uncle TTD sini chairman council ni borong menang Jagdish Da Burma former CEM sini SLM ni committee ni high level committee ni member Buddhu Kumar Da Burma former minister member Kumar Jamataya ang Rajeshwar Da Burma committee ni convener tai tini oro sini amchani MDC borong menang Ganesh Da Burma ex EM Chandra Durupini Ramani Da Burma hai bororo tini manca ka program khub kaham kano discussion ka sini joto block committee ni YTF TWF T Pramod ni leaders ro o site assembly constituency ni party ni agami din ni stand and khaina ni party no tebo regimented force khaina ni tipo rajyo o party haite ko party sekre ya jaga sini Gubugra ni sai mongol sing khaina bagino tini sing mo comprehensive report tori khaina report party ni kaham le baginai sing samung khlai tongo kanabo chini program nai erpore ching o entire chini o April mas talsa sing program khainai erpore ching Gubugra no chini report chini samung je khaina bagi suno daitto bokjaka a daitto no sing Gubugra thane rena bon bagi tini oran je block committee ni leaders ro district committee ni ro YTF TWF T Pramod ro kaham no suno cooperation khaika আর অরনে কবংমা সিনি লিডার্স দङ বিশেষ খাইনাय গरो বড় ফাইना मुजुंफानो जोंनि खुब लिडार्स लिमिटेड खायमोन बागेने बाक्सा फाइमालिया बन थाने बुसु रिपोर्ट हाफिनाय आर अरने तिनि जोंरा बिश्रामगंज कम्युनिटी हल पैकेजनि खुमसा कम्युनिटी हल साइटा कम्पिटिशन छने तयै कैसे सिनि महाराजा पैकेजनि बुबाग्रा बैसंतजा खरक बने कैसे टीम हाई लेवल कमिटी बरबाय जोंरा आचलाय मानखा खरा जों जे आचलायै जों जे थानाय जे सिनि इलेक्शन पार्लामेंट फोरा कैसे रिव्यू दा रिव्यू टिचन एरिया व तामो पास मानिबो फेलिंग मानिबो बाहाय के एरिया बायसिनि ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट जरा सिनि प्राइमरी तंगमरक बुथ कमिटी तंगमरक बाहाय कम्युनिकेशन चिनि पां बा बाहाय चिनि गैप दं अब्ला तैनो जों तिनि काहाम डिस्कशन लायखा जों कुनु जगह रिपोर्ट हालायखा बाहाय तामं लायखा अब्ला तै जों काहाम डिस्कशन लाय जे बरक सिनि जे समस्त एरिया नि बरक रिपोर्ट मनो आपनो तयै बरक सिनि हाई लेवल कमिटी रो सैत्रामा बरक आबो सेंट्रल कमिटी ताम काबो सैसिया कोन बिसिन ताबो सिनि बोवा साबिने नि चंसबा कोन बाय काहाम लाय तिनि सक्सेस खालामनो बाय लायखि काहाम ते अबा हायकिन सिना राजा काहाम होनथि जरा चिनि किस चिकन प्रॉब्लम रखम तमना अब निजरा मिसन जों सलुशन खालामना लायनाय होनै कल बाय सारोते सुमुके थानाय सालजे सिगां हाते पत्र हायकबा थानाय जे बिजिट हेगनि केउ इनपुट बागै गाबनि माला काम बाहाय औ आं निजिना जे फार्स्ट निजिनि लास्ट जरा
हाथाय फाजा आं आरो एंगेज दङ आरो जे इंटरलोकेटर नंगौरा प्लेस ने लेखा जागोन आरो दाजानाय जों जे वाखाल लायखा ओमफ्राय जत थिक खालामोन आबो आंनि जिउ दङ फार्स्ट निजबो नांगौ माने फैयाबा जों आफ्रो महाराष्ट्रनि जे निर्देश बायनो जत किछु खालामने फैयाबा ताव महाराज आ जागाव इंटरलोकेटर যদি ইয়াকে বহাঙ্গার স্টেক মানে মানে কেবা অব কাছে जोंबो गुसु मांखा तानबा गायखाय गोबां मानसिनारा जोंबो साजे कब दङ पार्टीनि बिदि दङ आवन बगाय जोंबो गुसु लुखिन माचलखा केबा जोंना इंटरलोकेटर चांनाय आबो खालि समयनो फायखा दाबो सिगां सामान बगायना जोंहाबो आबो स्टप थायो माथो